VVIP Kabupaten Bogor, Sabtu 8 November pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Saudara, akibat serangan Israel awal Oktober lalu, seorang anak warga Palestina harus menjalani 13 kali operasi. Zainuddin kehilangan kakinya yang harus diamputasi akibat dampak luka yang dialami. Hingga saat ini Zainuddin harus menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Amman, Yordania. Sudah 13 kali operasi dijalani Zainuddin akibat luka yang dialami pada bagian kaki. Kepada Kompas TV, ayah korban bilang keluarganya diserang saat sedang berada di rumah. Saat ini Zainuddin masih menjalani perawatan pasca operasi. احنا كنا في الشجاعية في بيتنا 10 يوم الحرب بالضبط. خلونا نطلع من البيت اللي احنا فيه على منطقة على اساس انه هي ادعوا انها منطقة آمنة. المكان اللي احنا رحنا عليه استهدفونا فيه ثاني يوم مباشرة. ثاني يوم ما احنا رحنا عليه تم استهدافه وكلنا تصوبنا انا واولادي وزوجتي كلنا تصوبنا وطلعونا من تحت الركام يعني الدفاع المدني. فيش يعني هو زين هو وخاله رجليهم معه. Usai sudah saudara Sapa Indonesia Pagi hari ini, Sapa Indonesia Pagi dapat Anda saksikan besok di waktu yang sama. Untuk itu kami berdua pamit, saya Muhammad Syahriza. Dan saya Claudia Karla, terima kasih dan sampai jumpa.